ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. фардо 1 сентябр рӯзи оғози соли нави хониш дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқи рӯзи дониш ва дарси сол баргузор мегардад. طبق анъана дар рӯзи дониш ва дарси сол асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ менамоянд. идомаи ахбор. дар боғи ирами пойтахт дар ҳошияи баргузории фестивали байналмилалии душанбе пойтахти сайёҳӣ давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ ва форуми байналмилалии рушди устувори агротуризм дар Тоҷикистон намоишгоҳ ташкил гардид, ки дар он намунаи ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллии тоҷикӣ ва армуғонҳои сайёҳӣ муаррифӣ карда шуданд. идомаи мавзӯъ дар таҳияи Нурдини Қурбон ва Ҳафизуллои Саъдулло. боғи ирами пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, ки бо табиати афсункор, мавзеи сабзу хуррами сайёҳӣ ва макони дӯстдоштаи сокинону меҳмонон ва ҷаҳонгардон аст, қабоҳи идона ба бардошт. дар фестивал намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, котиботи созмони ҳамкории иқтисодӣ, намояндагони мақомоти сайёҳии кишварҳои Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Туркия, Туркманистон ва Узбекистон, корпусҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалии муқими Душанбе ва доираҳои васеъи сайёҳӣ иштирок доштанд. дар намоишгоҳ намунаи ҳунарҳои халқӣ, гулдӯзию зардӯзӣ, армуғонҳои сайёҳӣ, хӯрокҳои миллии тоҷикӣ, меваҳои шаҳдбор ва ғайра дар сатҳи баланд пешниҳод гардиданд. аз ҷониби намояндагони 4 ноҳияи шаҳри Душанбе намунаи хӯрокҳои миллӣ, тарзи пешниҳоди хизматрасонӣ дар ошхонаҳо ва меҳмоннавозии хоси тоҷикона ба иштирокчиён муаррифӣ карда шуданд. нахуст меҳмонону иштирокчиён аз намоиши зарфиятҳои сайёҳӣ, фарҳангӣ, кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ, меваҳои тару тоза, тарзи пешниҳоди хизматрасонӣ дар ошхонаву тарабхонаҳоро тамошо карданд. гуфтанд ба маврид аст, ки 4 октябри соли 2019 дар ҷаласаи сеюми вазирони сайёҳии кишварҳои узви созмони ҳамкории иқтисодӣ, ки дар шаҳри Хуҷанд доир гардид, шаҳри Душанбе пойтахти сайёҳии кишварҳои созмони ҳамкории иқтисодӣ барои солҳои 2020-2021 эълон гардид. интихоб шудани шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти сайёҳии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ натиҷаи сиёсати хиратмандона ва бунёдкоронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. ба таври густурда ба роҳ мондани корҳои ободонию созандагӣ, табдил додани пойтахти Тоҷикистон ба макони тамошобоби сайёҳӣ аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. чорабинии мазкур бори дигар имкониятҳои хуби муаррифӣ ва баррасии захираҳои сайёҳии Тоҷикистонро ҳамчун ватани дорои пайроҳаҳои шоҳроҳи бузурги Абрешим баҳогузорӣ намуда, ба рушди ин соҳа такони ҷиддӣ мебахшад. дар маросими кушодашавии фестивал намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи рушди сайёҳӣ, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва муовини котиби генералии созмони ҳамкории иқтисодӣ суханронӣ карданд. зикр гардид, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади муаррифии шоистаи тариху тамаддун ва анъанаҳои миллӣ, имкониятҳои сайёҳии ватанамон дар арсаи байналмилалӣ ва ҷалби сармоя ба соҳаи сайёҳӣ солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардиданд. мақсад аз баргузор кардани фестивал густариш бахшидани фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ, муаррифии анъана ва урфу одатҳои давлатҳои бо ҳам дӯст ва ба ин васила ба ҷаҳониён пешниҳоди имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистони офтобрӯя мебошад. Нуриддини Қурбон, Ҳафизуллои Саъдулло, Убайдуллои Сайвалӣ, Душанбе, Ахбор. ташаббусҳои пайваста ва дастгириҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вобаста ба тақвияти ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ ва фароҳам овардани шароиту фазои хуби фаъолияти соҳибкорӣ дар пойтахти мамлакат имкон фароҳам овард, ки бунёдкориҳо вусъати бештар пайдо карда, доираи соҳибкорӣ ба сохтмони истиқоматӣ ва иншооти хизматрасонӣ бештар иқдом гиранд. дар ҳамин замина ва дар доираи таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳ Мансур маҷмӯаи муосири истиқоматӣ ифтитоҳ гардид. гузориши Хуршедаи Наҷмиддин.
در شهر دوشنبه با اقدام و تشبس‌های پیوسته راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نسبت به حفظ اجتماعی اهالی بخصوص تامین زندگی شایسته و بهتر نمودن سطح خدمت رسانی تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. نتیجه خوب همکاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر با بخش خصوصی و فراهم آوردن شرایط خوب فعالیت صاحبکاری در پایتخت مملکت است که سال تا سال شماره بیناهای استقامتی و ماموری و خدمت رسانی در شهر دوشنبه افزون گردیده. توجه دایره صاحبکاری پایتخت هم به وسعت کارهای تجارتی و صاحبکاری بیشتر گردیده است. در دایره تجلیل از جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کوچه پولادی ناحیه شاه منصور پایتخت مملکت با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه مجمع زمانوی استقامتی افتتاح گردید. ساختمان مجمع مذکور ماه مارس سال 2018 با جلب ساختمانچیان محلی آغاز گردیده. در کارهای ساختمانی اساساً مصالح ساختمانی وطنی استفاده شده است و انجام کارها به ماه اوگوست 2021 راست می آید. مجمع استقامتی با سطح و صفت بلند و جوابگو به معیارهای ملی و زمانوی از جانب صاحبکار وطن دوست محیط فسیاد انجام داده شده است. در دایره دستور و هدایت‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دایره جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما صاحبکاران عزم گرفتیم که چنین مجمع کلان استقامتی را در مرکز شهر که جوابگو به استانداردهای بین المللی می باشد ساخته به استفاده دهیم. در آینده نیز برای رشد و نموی وطن عزیزمان تاجیکستان سهمی با سزای خود را می‌گذاریم. در نزد مجمع استقامتی همچنین میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال و بسکتبال، میدانچه بازی و دلخوشی کودکان و یک میدان تنیس روی میز، اینچنین نشستگاه‌ها برای استراحت و فراغت ساکنان موجود است. بیناهای مذکور پرتابگاه‌های معاصر زیرزمینی علاهیده دارند که برای کاغذ و پرتاب‌های پلاستیکی ساخته شده است و از لحاظ تازگی و بی‌خطری حفظ محیط زیست نهایت مفید میباشند. لایحه‌کش مجمع استقامتی اکادمی معماری و ساختمان جمهوری تاجیکستان و پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدود مجمع پل سنگین می باشد. مجمع استقامتی از 4 بینای 19 آشیانه و یک 22 آشیانه عبارت بوده 15 لیفت موثر دارد و در جایهای معین شده 48 کامرای نظارتی نصب کرده شده است. مجمع استقامتی موثر در میدان 1.1 هکتار بنیاد گردیده دارای 520 حجره استقامتی می باشد. اینچنین مجمع کلان استقامتی توقفگاه دو قبته دارد که برای 220 ماشین پیش بینی شده است. در آشیانه یکم و دومی آن مرکزهای خدمت رسانی و حفظ شیناوری و تالار ورزشی بنیاد کرده شده است. خورشید نجمیدین، بهادریستم، دوشنبه اخبار. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در شهرک و دهات ناحیه ورزاب بیش از 200 انشاءات تعینات اجتماعی و اقتصادی بنیاد و نوسازی گردیده مورد استفاده قرار داده شد. گزارش خبرنگاران ما از ناحیه ورزاب. سال 2021 برای ساکنان ناحیه ورزاب سالی پر از دستاورد و کامیابی هاست، زیرا دستاوردهای 30 سال استقلال دولتی محض در همین سال تاریخی با شکوه و شهامت بی اندازه استقبال کرده می شود. با افتخار این جشن بزرگ ملی در ناحیه ورزاب انشاءات زیاد اجتماعی مورد استفاده قرار داده می شود. بینای 2 آشیانه کتابخانه، میدانچه خردی ورزشی، نقطه تعمیر ماشین های بارکش و دیگر انشاءات مهم اجتماعی این نوبت در دهه کلان ناحیه افتتاح گردیدند. طور اطلاع داده شد کتابخانه زمانوی در دهه کلان از جانب عائله صوفیوفا با مقصد جلب ساکنان خاصه جوانان و خوانندگان و کتابخانه بنیاد گردیده است. کتابخانه 2 آشیانه بوده در آن کتاب‌های تازه نشر بدیعی، علمی و صحوی جمع آوری شده است. گشوده شوی یک در به عالم نور، به عالم ایجاد، به عالم علم فرهنگ است و امید ما این است که خوانندگان این مؤسسه و ساکنان این جماعت از این درگاه نور ثمرناک استفاده می نمایند. با مورد استفاده قرار گرفتن کتابخانه، میدانچه ورزشی و نقطه تعمیر ماشین های بارکش 10 نفر ساکن محلی با جای کار تامین شدند. همزمان در ادامه کارهای آبادانی در دهه مذکور کارهای ساختمانی و آبادانی در چند انشاءات از جمله در تولدخانه ادامه دارد. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در دوره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای زیادی تعمیر و نوسازی راه‌ها عملی گردیدند.
با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و سهم شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای منفر شد نوسازی راه اتومبیلگرد بوستون آبشاران زرنیسار آغاز یافت. گزارش رفضلی رحمان و الیاسی بابوجان. навсозии кулли муфарши асосии роҳи автомобилгарди бӯстон обшорон зарнисор лоиҳаи калонҳаҷми сармоягузорию роҳсозӣ мебошад ки ба таъмини меъёрии ҳаракати воситаҳои нақлиёт байни ноҳияи мастчоҳ ва шаҳраки зарнисори шаҳри гулистони вилояти суғд аҳамияти муҳими иқтисодию иҷтимоӣ дорад. ин роҳи автомобилгард зиёда аз 20 деҳоти минтақавои кӯҳию наздиккӯҳии ноҳияи мастчоҳро ба маркази ноҳия шаҳраки бӯстон мепайвандад ва тавассути ин роҳ аз конҳои минтақа ба корхонаҳои коркарди ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону хитой ва ҷамъияти муштараки апрелевка маъдани кӯҳӣ ва консентратҳо интиқол дода мешаванд. дар шаҳраки зарнисор бо иштироки роҳбарияти вилояти суғд шаҳри гулистон масъулин коргарону мутахассисони ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону хитой ва сокинон намояндагони шаҳракҳои шаҳри гулистон ва деҳоти ноҳияи мастчоҳ ба таҷдиди роҳи автомобилгарди бӯстон обшорон зарнисор оғоз бахшида шуд. ин тадбири муҳиму калонҳаҷми ободии роҳи минтақавӣ таваҷҷӯҳи доимии дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа шаҳраки зарнисор ва як қатор деҳоти ноҳияи мастчоҳ арзёбӣ гардид. масъулини ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону хитой таъкид доштанд ки корхонаи калони соҳаи истихроҷи коркарди маъдан дар асоси созишномаи байнидавлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии халқии хитой таъсис ёфта фаъолият нишондиҳандаҳои корхона таҳти таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. таҷдиди роҳи автомобилгарди бӯстон обшорон зарнисор ба масофаи 38 километр аз саҳму иқдоми навбатии ширкат маҳсуб ёфта барои татбиқи лоиҳа 75 миллион сомонӣ равона гардидааст ва ин лоиҳаи дӯстӣ арзёбӣ мешавад. сокинони шаҳру шаҳракҳои гулистон ва ноҳияи мастчоҳ аз чунин иқдоми муҳиму шоиста изҳори хушнудӣ менамоянд. роҳҳо алоқаи инсонро мустаҳкам мекунанд, ваҳдатро зиёд мекунанд, муносибатҳои иқтисодии одамҳоро давлатҳои мухталифро ба ҳамдигар то рафт зиштару наздиктар мекунанд. طبق لایحه تاکورسی راه انشاءات مربوطی راه از نوسازی گردیده فرش راه با اسفالت گرم منفرش اساسی کرده می شود. برای اجرای کارها کارگران و متخصصان ساحه سفربر تکنیکی و تجهیزات معاصر راهسازی استفاده می شوند. موجودیت لایحه مبلغ‌گذاری سریع و تجربه شرکت راهسازی و انجام کارهای تجدید راه اتومبیلگرد بوستون آبشاران زرنیسار مطابق به طلبات معیاری و با صفت مساعدت خواهد نمود. موضوع دیگر کشاورزان مملکت سال 2021 در میدانی زیاده از 86,000 گکتار کشتی تکراری زراعت کشاورزی را گذراندند. این شب روز دادن غذا را برای گرفتن حاصل بلند مهم ارزیابی میکنند. گزارش خبرنگارانمان. گرفتن 2-3 حاصل از یک زمین راهی یگانه بلند برداشتن ثمراناکی به حساب می رود. این را تجربه چند ساله عالمان انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان ثابت نمود. زراعتی که در قیده‌های تجربوی کشت شده بود نشأ و نمای خوب دارد. از دیگر طلبات برای گرفتن حاصل بلند کشتگردان به حساب می رود. بعد زراعت‌های غلبنگی عالمان انستیتوت زراعتکاری برای کشت تکراری یعنی که جوار مکا برای دان، جوار مکا برای سیلوس، زراعت‌های لوبیادانگی از جمله موش، لوبیای سفیدک، شالی و دیگر زراعت‌های سبزی را کشت کرده یعنی که کار برده شدند. ریوی اگرتکنیک کشت و پرورش راه یگانه برای گرفتن حاصل بلند محسوب می‌یابد. با نظر داشت همین کارکرد زمین و غذادهی باید در اساس تجربه علمی و عملی گذرانده شود. قبل از دادن غذا باید ثمراناکی آن دقیق کرده شود. عالمان انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاکید می‌کنند که خواجگیداران تنها در اساس تجربه می‌توانند برای گرفتن حاصل بلند و ثمره بیشتر موفق شوند. نوری‌های میکروبیولوژی پیشنموده جمعیت دارای مسئولیت محدود کربن 2011 با طور تجربوی در ساحه کشاورزی نوعیه‌های گوناگون جمهوری از جمله نوعیه اشت، نوعیه مسچای کوهی، شهر حصار، نوعیه‌های رشت، شهر وحدت، نوعیه وسه، همدانی و این چنین نوعیه‌های منطقه قرغن‌تپه استفاده برده است. کارمندان اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان ضمن چاره‌بینی صحرایی از کارهای عملی خود نتیجه‌گیری نموده تجربه ثمراناک را آینده برای رونق دادن ساحه مشخص نمودند. کشت تکراری اگر از یک جانب گرفتن ثمره علاوه‌ای از زمین محسوب یابد، از جانب دیگر بهترین امکانیت به حساب می‌رود برای استحصال و ذخیره‌کنی محصولات برای دوره زیر ماه و زمستان سال‌های 2021-2022.
самаранокӣ истифодаи заминро бояд дуруст мо ба роҳ монем. Ба аз ин рӯ мо бо хоҷагирон тавсия медиҳем ки як порча замине ҳам бошад аз об таъмин бошад, бояд аз он мо бояд 2-3 ҳосил гирем. Якум ҳосил манам кишти зироатҳои ғалладонагӣ бошад, дуюм мана кишти зироатҳои лӯбиёгӣ бошад, сеюм кишти зироатҳои сабзавотӣ гирифтан мумкин аст. дар замони кунунӣ замин ва меҳнати пайваста дар сурати бо назардошти таҷрибаи муосир кор кардан беҳтарин восита барои гирифтани самараи баланд маҳсуб меёбад. инро таҷрибаи чандсолаи олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон собит намудааст. бо назардошти ҳамин кишоварзонро зарур аст ки барои гирифтани ҳосили дилхоҳ дар асоси таҷрибаи муосири кишту парвариши зироат истифодаи самараноки заминро таъмин кунанд. чанд лаҳза пеш қабл аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба мо хабар доданд ки имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ходимони давлатӣ, роҳбарони ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия, собиқ роҳбарони парламент ва аъзои ҳукумати мамлакат мукофотҳои давлатӣ супориданд. қабл аз оғози маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳозиринро ба муносибати ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлоли давлатӣ таҳният гуфта таъкид намуданд ки имрӯз шахсоне бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз мегарданд ки саҳми онҳо дар тӯли 30 соли даврони соҳибистиқлолӣ дар рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва идораи давлатӣ назаррас ва арзишманд мебошад. ҳамин тавр дар фазои тантанавӣ барои дастовардҳои баланди хизматӣ ва фаъолияти самаранок саҳми арзанда дар пешрафти кишвар бештар аз 90 нафар ходимони давлатӣ, роҳбарони ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия, собиқ роҳбарони парламент ва аъзои ҳукумати мамлакат аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, медали ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва унвони фахрии корманди шоистаи тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон хизматҳои содиқонаи роҳбарони ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия, собиқ роҳбарони парламент ва аъзои ҳукумати мамлакатро бо медали ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қадр карданд. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сарфароз гардонидани кормандони соҳаи илму фарҳанги мамлакат, тандурустӣ, истеҳсоли молу хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар хизматчиёни давлатӣ бо мукофотҳои давлатӣ, 88 нафар бо медали ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 2 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи тоҷикистон сарфароз гардиданд. бояд гуфт ки кормандони соҳаҳои илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолӣ бо медали ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардиданд. дар анҷоми маросими мукофотсупорӣ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бори дигар ҳамаи нафаронеро ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи таъмини амну субот ва пешрафти ҷомеа аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо мукофотҳои олӣ қадрдонӣ гардиданд самимона табрик гуфтанд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо итминон иброз доштанд ки фарзандони содиқи ватан вазифаҳои хизматии худро дар назди давлат ва халқи тоҷикистон минбаъд низ бо масъулияти баланд, эҳсоси ватандӯстӣ ва ватанпарварӣ иҷро менамоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.